Siyalibingelela lonke izihlobo lapho elikhona ngale ekuseni. Sibonga ithuba uNkulunkulu asiphe lona ukubana sifunde izwi lakhe. Izwi lakhe elisinika impilo, izwi lakhe elisikhanyiselayo ekuhambeni kwethu okosuku ngosuku. Lamhlanje ekuseni sifuna ukukhangela indaba ethathekisayo. Ngilombuzo engifuna ukubana uziphendule wona nxa siqhubekela phambili sikhuluma ngale ekuseni. Umbuzo uthi ungubani? Who are you? Ungubani? Abantu abanengi kabazazi ukuthi bangobani. Umbuzo lula abuzwe ungubani, umuntu athwale nzima ukubana aphendule wona lumbuzo ukubana yena ungubani. Ikakhulu empilweni esiphilayo kona lomhlaba, abanengi abantu ngempilo abayiphilayo iyaveza sobala ukubana kabazazi ukuthi bangobani, kabazazi ukubana bayisimo bani, kabazazi ukubana bavela ngaphi, kabazazi ukuqakatheka kwabo, kabazazi ukubana kumele benzeni kule impilo uNkulunkulu ababoleke yona. Ngifisa ke siphendule wona lumbuzo ngokuqalisa sifunde ezwini likaNkulunkulu, incwadi yokuqala yezwi likaNkulunkulu eliyiBhayibheli. Siza kufunda incwadi yokuqala, incwadi kaGenesis. Siza kusuka esahlukweni sakuqala, Genesis chapter 1, sisukele njalo evesini lakuqala. Lithi iBhayibheli, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. iBhayibheli liqalise ngokuthi kuqalisa uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. iBhayibheli kadizami ukubana limveze uNkulunkulu ubana ngubani, limchasise, liqalise ngokuveza imisebenzi yakhe ayenzayo. Wadala izulu lomhlaba. Nxa wayekwenza khona lokho, siza kubona siqhubekela phambili kulapho esizathola khona nxa siyafika kuphetheni impendulo yethu yokubana singobani, ungubani wena. Wakwenza njani uNkulunkulu konke lokho? Vesi yokuqala, leyesibili, yokuqala sengiyibalile, uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Vesi yesibili, umhlaba wawungela simo njalo ungela lutho. Ubumnyama babengeme phezulu kolwandle njalo umoya kaNkulunkulu wawuzulazula phezu kwamanzi. iBhayibheli isitshela ngoNkulunkulu owadalayo. Igama elithi ukudala liveza isenzo sikaNkulunkulu, hatshi isenzo somuntu. Kungani sithi isenzo sikaNkulunkulu? Isenzo sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udala, wenza akwenzayo kungela lutho. Umuntu nxa eza kwenza ulutho udinga okunye angakusebenzisa. Kodwa uNkulunkulu simbona eqalisa indaba yendalo kungela lutho, esenza izinto zibe khona. Kungela lutho, esenza izinto zibambeke, zibonakale, zibe khona. uNkulunkulu ke waqalisa kanjalo ukudala. uNkulunkulu sifundile ukubana umhlaba lo wawungela simo. Umhlaba wawungela simo njalo wawungela lutho. Wawungela simo, izinto zazingahlelekanga, into zazingahambi kuhle. Njalo umhlaba wawungela lutho, kwawungela lutho lwalukhona kuwona lo umhlaba. Izinto zonke zisanganisekile. uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe ukubana ke enze izinto. Ngifisa ke sibale
njalo kafitshane khonapho kusahluko sakuqala sika Genesis 1 sifunda amavesi ngu3 kusiya ku10. Yikho uNkulunkulu wasesithi akube khona ukukhanya, la kanye kwaba khona ukukhanya. uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kwakukuhle, wasesehlukanisa ukukhanya lobunyama. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi lusuku, lobunyama wawubiza ngokuthi ibusuku. Yikho kwaba khona ukuhlwa lokusa, usuku lokuqala. Njalo uNkulunkulu wathi kakube khona umkhandlo phakathi kwamanzi, ukwehlukanisa amanzi kwamanye amanzi. Ngakho uNkulunkulu wehlukanisa amanzi angaphansi komkhandlu kulowo amanzi aphezulu kwawo. Kwaba njalo. uNkulunkulu wabiza umkhandlu ngokuthi ngumkhathi. Njalo kwaba khona ukuhlwa, kwaba khona njalo ukusa, usuku lwesibili. Njalo uNkulunkulu wathi kakuthi amanzi angaphansi komkhathi aqoqane ndawonye endaweni eyodwa, njalo kakuvele umhlabathi owomileyo. Ngakho kwaba njalo. uNkulunkulu wabiza umhlaba owomileyo ngokuthi ngumhlabathi, lamanzi aqoqeneyo wathi yizilwandle. Njalo uNkulunkulu wabona ukuthi kwakukuhle. Siyabona indlela uNkulunkulu adala ngayo. Siyabona indlela uNkulunkulu aqalisa ngayo ukwenza izinto lapha emhlabeni. uNkulunkulu simbona esenza edala umhlaba lo ngensuku eziyisithupha. Insuku zokuqala ezintathu uNkulunkulu wayesenzani? Suku zokuqala ezintathu lengxenye sibona uNkulunkulu ezama elungisa, uNkulunkulu esifaka iorder emhlabeni owawungela order, efaka isimo emhlabeni owawungela simo. Genesis 1 verse 3 kusiya ku5 simbona uNkulunkulu efaka ukukhanya lapho kwakungela kukhanya, kulobunyama. uNkulunkulu simbona kumavesi ngu3 kusiya ku5 efaka ukukhanya ukuze izinto zonke zihambe kuhle. uNkulunkulu waqalisa ngokudala, ngokumisa ukukhanya, ukwenzela ukubana into zonke zenzakale ngceke ekukhanyeni. Siyambona uNkulunkulu ke eqalisa ukulungisisa ukungabi lesimo komhlaba. Wathi kube khona ukukhanya, ukukhanya kwaba khona. Sekunjalo amanzi ayehlangene. Verse 6 kusiya ku8 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehlukanisa amanzi. Amanzi ayehlangene, amanzi ayebumbene, ehlangene ndawonye. uNkulunkulu wafaka njalo ubana kuhleleke amanzi ehlukane. uNkulunkulu amavesi ngu9 kusiya ku10 wehlukanisa njalo amanzi lomhlabathi owomileyo. Ngezinye indlela kwakungakhanyi, kwangela mhlabathi omileyo, kuhlangene indawo yonke. uNkulunkulu wasesehlukanisa. Konke lokhu ukwenza uNkulunkulu ekwenza kungela lutho, ekhuluma ngezwi lakhe izinto zibe khona. Ingxenye yosuku lwesithathu kusiya kusuku lwesithupha uNkulunkulu wayesegcwalisa, esefaka emhlabeni lapho umhlaba ongela lutho khona. uNkulunkulu waseqala ke ukubana afake izinto, afake indalo emhlabeni. Genesis 1 verse 11 usiya ku13 sibona uNkulunkulu esedala, efaka izihlahla, efaka utshani, efaka yonke imvelo. Siyambona kuvesi ngu14 kusiya ku19 uNkulunkulu efaka, edala okukhanyisa. Ilanga siyalibona, inyanga siyayibona, izinkanyezi siyazibona, uNkulunkulu ekufaka. Mavesi ngu20 kusiya ku23 sibone uNkulunkulu phakathi kwamanzi lawana asehlukanisile,
amanzi labana abalulwandle, sibona uNkulunkulu efaka izinanakazana eziphila phakathi kwamanzi. Simbone uNkulunkulu njalo egcwalisa umkhathi ngezinyoni. Verse 24 kusiya ku31. Simbone uNkulunkulu egcwalisa umhlaba ngezinyamazana njalo aze afake lo muntu. Nxa sikhangele indlela uNkulunkulu adala ngayo ngensuku lezi eziyisithupha, kulobudlelwano obuhambelanayo. Ngosuku lokuqala simbonile uNkulunkulu edala ukukhanya. Usuku lokuqala luhambelana losuku lwesine. Ngosuku lwesine sibona lokho okukhanyisayo kusiba khona. Okukhanyisayo siyakubona kuba khona, ilanga, inyanga, izinkanyezi kuba khona. Usuku lwesibili luhambelana losuku lwesihlanu. Ngosuku lwesibili uNkulunkulu udala umkhathi, uNkulunkulu udala amanzi. Bese kusithi ngesuku lwesihlanu uNkulunkulu adale izinyamazana ubana zibe khona emkhathini, adale izinanakazana ubana zibe khona emanzini la uNkulunkulu asewadalile. Ngosuku lwesithupha sibona suku lwesithupha luhambelana losuku lwesithathu. Suku lwesithathu sibonile uNkulunkulu esenza kusiba lomhlabathi omileyo. Ngosuku lwesithupha sibona uNkulunkulu emhlabathini lo omileyo edala, emisa, efaka izinyamazana njalo efaka lo muntu. Nxa sikunanzelela uNkulunkulu wayekwenza konke lokho, ekwenza ngokuhleleka okukhulu, ekwenza uNkulunkulu ukwenzela ukubana umhlaba lo ube yikho lokho okuhle ayekhangelele ukubana ube yikho khona. Izinyamazana zonke lezi ezinye, le ndalo yonke leyinye, uNkulunkulu wayekhuluma kube khona, akube khona lokhu, akube khona lokhu, akube khona lokhu, kube khona. Kodwa nxa sifika kuvesi ka26, ngesikhathi uNkulunkulu esedala umuntu, lithi iBhayibhili uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu uthatha ithuba lakhe, uNkulunkulu uthatha ithuba lakhe ukubana abumbe izinyamazana, izihlahla, ini sikubonile kusiza ngelizwi likaNkulunkulu ekhuluma. Kodwa sekubuya emuntwini, uNkulunkulu uthatha ithuba lakhe abumbe ngezandla zakhe, ambumbe umuntu. Umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ungubani wena? Kumele ubekwazi ukubana wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Wena uyisidalwa sikaNkulunkulu. Wena ungumuntu olendawo ephakemeyo kundalo kaNkulunkulu. Wena ungumbusi ngoba uNkulunkulu uthi kasidale abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwendalo. Wena ungumbusi. Kumele ubekwazi khona lokho. Wena wenziwe ngezandla zikaNkulunkulu. Nxa wawukhanginanzelele ngitsho lezigqoko ezithengiswayo, izigqoko ezidurayo ngezibhalwe ukuthi handmade or hand stitched, uNkulunkulu wathatha ithuba lakhe wakwenza ngezandla zakhe. Wathatha ithuba lakhe wakudala. Ngokunjalo kumele ubezazi ukuthi ungubani, indlela ozaziphatha ngayo, indlela engizaziphatha ngayo. Kumele ngazi ukubana ngingubani, ngoba phela nxa ngingazi ukuthi ngingubani ngizaziphatha ngendlela engayisiyo, okwenza abantu baziphathe ngendlela engayisiyo, okwenza kungabi lokuthula, okwenza kube lengxabano, okwenza
abantu bangahlaliseki kuhle yikubana kabazazi ukuthi bangobani, kabazazi ukuthi bavela ngaphi, kabayazi injongo kungani babakhona. uNkulunkulu wadala umuntu wakudala wangidala esidalela ukubana sibe ngabantu abanjengaye, simfuze sisenze njengalokhu esenza. Abantu abangazaziyo ukubana bangobani babonakala ngani, abangazaziyo ukubana bangobani baziphatha njengenyamazana, ngoba kazazi ukuthi ungubani. Yena mkhulu kunenyamazana kodwa uyaziphatha njengenyamazana, yona leyana inyamazana uNkulunkulu adala ubana umuntu ayibuse, umuntu azehlise isimo sakhe, azehlise aze afike abe njengenyamazana. Muntu ongazaziyo ukubana ungubani ubonakala lithi iBhayibheli ngamanyala. Ungafunda ngale incwadi kaGalatia 5 ivesi ka-19 usiya ku-21 iza kutshela ngabantu abangazaziyo. Uthi abantu abangazaziyo babonakala ngobufebe. Umuntu wakhona akazihloniphi, uyisifebe, kakwazi nokuzigcina, uziphatha njengenyamaza. Ngenxa yani? Kazazi ukuthi ungubani. Umuntu ongazaziyo ubonakala ngokukhonza izithombe. Yena uNkulunkulu ekhangelele ukubana sikhonze yena, thina singumfanekiso kaNkulunkulu, sizehlise siyekhonzana lezithombe, siyekhonza lokho uNkulunkulu angakhangelelanga ukubana sikukhonze. Umuntu ongazaziyo ukubana ungubani ubonakala ngokuthanda ukulwa. Ithi imisebenzi yenyama yikulwa. uNkulunkulu kasoNkulunkulu wokulwa, uNkulunkulu kasoNkulunkulu wokugxengxabano. Kodwa umuntu ongazaziyo uzabonakala ukubana ungazazi ngendlela aziphatha ngayo. Uzabonakala ngokubanga, uzabonakala ngokuthukuthela, uzabonakala ngomhawu, uzabonakala ngokudakwa, uzabonakala ngokuxokozela, uzabonakala ngezinto zonke lezi. Kazazi ukuthi ungubani. Ngenxa yokuthi kazazi ukuthi ungubani uzaziphatha ngendlela enjalo. uNkulunkulu ukhangele bana siziphathe ngendlela efaneleyo, ngoba phela sizidalwa zakhe, senze njengaye, sihleleke njengaye, sihambe njengaye, sikhulume njengaye, sibe lozwelo, senze zonke izinto njengaye. Abazaziyo ukubana bayizidalwa zikaNkulunkulu bayaziphatha njengoNkulunkulu. uDavida wakunanzelela khona lokho kwesinye isikhathi ukubana wake waziphatha ngendlela engayisiyo. uDavida incwadini yeHubo 51 athi, dala kimi uNkulunkulu inhliziyo entsha. Ngenxa yani? Wayesenanzelela ukubana usehambile ngendlela engayisiyo. Nxa uNkulunkulu edala umuntu kakutsha, nxa uNkulunkulu ekudala kakutsha, uyakutshintsha isimo sakho. Nxa etshintsha isimo sakho ngendlela atshintsha ngayo isimo somhlaba, katshiyi kunjalo, uyengezelela, uyafaka, agcwalise enhlizweni yakho, akugcwalise ngothando, akugcwalise ngokujabula, akuphe ukuthula, akuphe ukubekezela, akuphe ububele, akuphe ubumnene, akuphe ukuzithiba, kuthathe indawo, kugcwalise inhliziyo yakho. Kuqakathekile ukubana uzazi ukubana ungubani. Uyazazi yini ungubani wena? Indlela oziphatha ngayo iyaveza yini ukubana ungubani? Kuqakathekile ukubana ube ngumuntu ozaziyo ukubana ungubani, ngoba phela uNkulunkulu ekudalile ngomfanekiso wakhe. Thatha indawo yakho. Ngenxa yokubana wena uyisidalwa sikaNkulunkulu, thatha indawo yakho. uNkulunkulu uthe ukudalele ukubana ubuse phezu komhlaba, unqobe. Thatha indawo yakho.
thatha indawo yakho. Ngitsho lanxa usenza imisebenzi yakho kawudingi omunye umuntu ukubana ahambe kumbe akufuqe, kawudingi ifolomane ngoba uyisidalwa sikaNkulunkulu. Ungabona usudinga ufolomane, usudinga omunye umuntu awucabanga ukubana wenze njani, usukhohliwe ukuthi ungubani. Ngoba phela uNkulunkulu ekudala wakudalela khona lokho ukubana ube ngumuntu ongumbusi. Umuntu ongumbusi uyathatha isikhathi sakhe, athathe imikhumbulo yakhe ayifake, abe ngumuntu oqalisayo, abe ngumuntu owenza izinto eziqhakathekileyo, abe ngumuntu owenza imisebenzi ayenzayo izaba lusizo esizweni lapho ahlala khona. Kambe uyazazi yini ukuthi ungubani? Abanye abantu bazifanise lesinyamazana, abanye bazibathi hayi thina silezinyoka, thina silani, hayi isihlobo sami esithandekayo, hayi isihlobo sami esithandekayo. Ungavumi ukubana uzehlise kangako. Wena ungumuntu kaNkulunkulu, uyisidalwa sikaNkulunkulu. Uyazazi yini ukubana ungubani? Ungavumi ukuba ngusicelile, ungavumi ubana bonguhlala ube ngusikhongozile. Wena sebenza. Ungavumi ukuthi abantu bathi wena ungumlahlwa. AmaNdebele athi kulomuntu othiwa ngumlahlwa, umuntu ongela ncedo. Ungabi ngumuntu ongela ncedo. Wena udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kakuvumi ukubana udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ube ngumuntu ongela ncedo. Ngangizwa abantu nxa bekhuluma isikhathi esiningi, angilaqinisa ukuthi bakuthatha ngaphi lokho. Ungeza sebesithi lwana ngumuntu wenkosi, basho umuntu ongela ncedo. Angazi bakuthatha ngaphi khona lokho. Umuntu wenkosi nxa ufunda eBhayibhelini ngumuntu oloncedo, ngumuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngumuntu okwaziyo okumele akwenze, ngumuntu hlobo sami esithandekayo okwaziyo ukubana yena ungumntaka kaNkulunkulu. Hlobo sami esithandekayo, ngithanda ukubana ngithi kuwe ngale ekuseni, uyazazi yini ukubana ungubani? Uyazazi yini ukubana ungubani? Lesizathu ubana kungani uNkulunkulu ekudalile na? Ungubani wena? uNkulunkulu nxa wayedala eqalisa indaba yendalo, uthi yena, sifunde uverse 3, wathi yena kakube khona ukukhanya. uNkulunkulu udinga ukubana ngalikuseni ukukhanya kufike empilweni yakho, ukukhanya kufike enhlizweni yakho, ubezazi ukuthi ungubani, ube mazi umdali wakho, ube kwazi ukuthi ukhona wena, hatshi ngengozi. Bakhona abantu abakholwa bakhona ngengozi. Hayi, uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe walungiselela. Yikho phela ubona ukuthi uNkulunkulu engakakudali waqala wenza, wafaka konke lokho kudingakalayo ukwenzela ukuthi nxa wena usudaliwe ubonakale, ungasweli izinto zokusebenzisa. Waqala walungisa izinto zokusebenzisa ukubana zibe khona, walungiselela konke. Wathi esedala umuntu esedaliwe waba khona umuntu, wasephiwa nanku, phila, izinto zokusebenzisa zikhona, phila ngendlela kaNkulunkulu. Kambe uyazazi yini ukuthi ungubani? Ungubani wena? Impilo yakho iyaveza yini ukuthi ungubani? Impilo yakho iyachumayela yini ukubana ungubani? Ichumayelani? Ngoba yonke impilo yethu iyachumayela. Enye ichumayela ukubana singabantwana bakaNkulunkulu, enye ichumayela ukubana sizazi ukuthi singobani. Wena eyakho impilo ivezani? Eyakho impilo itshengisani lapho okhona? Sihlobo sami esithandekayo, ngithanda ukubana ngutshele ukubana wena uyisidalwa sikaNkulunkulu, wena uyisithandwa sikaNkulunkulu, wena uligugu kuNkulunkulu. Wena hlobo sami esithandekayo, fana ngutshele ukubana wena ulomlando, wena ungumbusi, wena ungumbusi. Thatha indawo yakho, thatha isikhathi sakho lapho hamba khona, hamba nyathela kuzwakale, ungazeyisi ngoba uyisidalwa sikaNkulunkulu.
abangazaziyo ukubana bangobani, bacabanga ukubana bangobani kuzavezwa izinto abalazo, kuzavezwa ilokhiyana abalakho. Hatshi, ukuthi ungubani kuvezwa kuphela ngalokho uNkulunkulu akwenzele khona, ngalokho uNkulunkulu angenzele khona, ukubana angidale ngomfanekiso wakhe, ukubana akudale ngomfanekiso wakhe. Ngifisa ukubana kungaphumi emkhumbulweni wakho, ukubana ubezazi ukuthi ungubani. Abanye abantu bahamba amakhanda ephansi, behlisa amakhanda angani ngubabhemi isikhathi sonke, akhanda phansi, kazazi ukuthi ungubani, uyazeyisa, ngingumuntu wani, ungumuntu oqhakathekileyo, ungazeyisi. Okwenza uzeyise awukwazi ukuthi ungubani. Lapho hamba khona, lapho phila khona, zazi ukuthi ungubani. Ungumuntu oqhakathekileyo, uligugu likaNkulunkulu, ungumuntu oqhakathekileyo. Hlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu ukudalile, ekudalela ukubana abe lawe, ekudalela ukubana ubuse kunye laye, wakunika hlobo sami esithandekayo umlandu wokubana unakekele wona lumhlaba. Ngokunjalo hlobo sami esithandekayo, ngiyakhuleka ngale kuseni ubana uNkulunkulu akuphathise, uNkulunkulu akuncedise ukubana uzazi ukubana ungubani. Sithintile yonke indaba yendalo, uNkulunkulu eyiveza ukubana uhambe kanje kanje kanje. Ekugcineni isiqoqo sakho sonke wasefaka umuntu, ngoba umuntu eqhakathekile. Hlobo sami esithandekayo, ngiyakunxusa ngalikuseni lapho okhona ukubana wazi ukubana ungumuntu oqhakathekileyo. Ungubani wena? Nxa umbuzo lo ubuzwa uziphendula uthi ungubani, uNkulunkulu uthi ngalikuseni, mntanami, ungumntanami, ungumntaka kaNkulunkulu, ungumntana enkosi, ungumntana ombusi. Ngokunjalo zazi, nxa sifike emaphethelweni sizakuba lethuba lomthandazo. Bengicela ukubana lapho khona nikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu akuphathise, uNkulunkulu akuncedise ukubana uzazi ukubana ngubani. Indlela ozaziphatha ngayo esigabeni, indlela ozaziphatha ngayo emulini yakho, indlela ozaziphatha ngayo emsebenzini, indlela ozaziphatha ngayo noma kungaphi, izatshengisa ukubana uyazazi ukubana wena ungubani. uNkulunkulu kabe lawe, uNkulunkulu akuphathise alubana uthatha leli nyathelo lokuzinikela kuye, ngoba wena ungumntaka kaNkulunkulu, wena uligugu likaNkulunkulu, wena uyisithandwa sikaNkulunkulu. Ngiyakukhuleka ngalikuseni, phakamisela inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Baba oyingcwele ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga leli thuba osiphe lona ngalikuseni, kubana sifunde izwi lakho, izwi lakho elicacileyo, izwi lakho elivezayo, sobala ukubana thina singobani. Isikhathi esiningi isitha silethile into ezijiyeneyo emkhumbulweni yethu, ikakhulu ukwehluleka ukwazi ukubana wena ngowadalayo, bese siziphatha njengezinyamazana, bese siziphatha ngendlela engayisiyo. Siyaziletha ngalikuseni esandleni sakho, sincedise ngamunye ngamunye ukubana siziphathe ngendlela yokwazi ukubana singobani. Sazi ukubana thina siqhakathekile kuwe, sidalwe ngomfanekiso wakho. Sincedise, siphathise ekusebenzeni kwethu, ekucebeni kwethu, ekuhlaleni kwethu, sihlale ngokuthula ngoba singabantu bakho. Siyabonga ukubana nxa sesikwazi lokho, imsindo izaphela emakhaya, imsindo izaphela emisebenzini endaweni zonke, ngoba phela wena unguNkulunkulu, ungubaba wethu, ubaba wokuthula. Siyabonga ukuthula ozasinika khona ngelihle igama elenkosi yethu Jesu, elihle lakho zibe phakade. Siyakhuleka, amen.